pa svako je pozvan osobno, pozvan slobodan da dođe na neki takav govor, a ovo ostalo ne znam, možda ne bih komentirao. To je bila, mislim, u funkciji potpredsjednice Sabora. Tako je, naravno, nije to kao predsjednica stranke. Imamo još nekoga, halo? Dobro večer. Dobro večer. Imam jedno pitanje za vaše goste u studiju. Pa gledam često te političke emisije, ne znam, danas je bila i Piramida, sad RTL isto radi jednu novu, svako ima neku svoju i uvijek dovodite, ajmo reći, stare konje od političara i rijetko kad možemo vidjeti mlade ljude da govore uopće o politici, o nekakvim pozitivnim ambicijama koje bi trebali imati za sebe i za ostale ljude. Pa me zanima što vaši gosti misle o tome da se konačno počne malo više govoriti o zakonu o lustraciji, da se ove stare političare matne jednostavno sa scene i što je vaša gošća rekla da su već neki 3, 4 ili 5 mandata pa ništa nisu napravili. I odnosno možda vaše mišljenje za koliko vremena će se kod nas situacija promijeniti da konačno mladi ljudi kad idu na izbore da imaju izbora za koga će glasovati, a ne povoditi se s onima što većina ide, zapravo ne otići na izbore i onda uvijek pobjeđuju oni koji ne bi trebali. Hvala lijepo. Hvala vama. Ja samo, Iva, da te malo zezam sad ovoga. Ono što je zanimljivo, SDP ovako stranka, a vi već skoro pa 20 godina imate na čelnoj funkciji jednu te istu osobu, ali s druge pak strane moram reći da su mnogi ljudi komentirali da je pojava Zorana Milanovića u prošloj godini bio ono jackpot jer se pojavilo jedno mlađe, svježe ovako lice u politici. Ja se slažem, Zoran Milanović je jedno lice koje i SDP stvarno jedno osvježenje, ali osvježenje i na političkoj sceni. Znači, pokazalo se da netko razmišlja svojom glavom, ugodnog stasa pojave, vrlo pametan, elokventan. I znači, to je bilo nešto što smo mi svi tražili. On nije možda toliko mlad kao mi, on se očeličio negdje drugdje. I smatram da je to bio dobar potez. To je najvjerojatnije i bio potez našeg predsjednika Ivice Račana koji je rekao da mu je ovo zadnji mandat. Znači, njega se cijeni zbog iskustva koje ima i javno mnijenje o Ivici Račana je da je on pošten čovjek. On je stvarno pošten čovjek i ja mislim da za njega ne treba taj zakon o lustraciji i tako nešto. Ja ga zbog toga iznimno cijenim. Znači, on već sad shvaća da je biologija i politička biologija radi svoje. Te naprosto ja se nadam nadamo se svi pobjedi na izborima. Isto tako i nadamo se da će biti mjesto i za Zorana Milanovića, Ivicu Račana i za sve mlade ljude okolo. A ono što je rekao vaš poštovani gledatelj, ja se slažem. Mladi ljudi rade jednu tipičnu pogrešku, a to je ne otići glasat. Ja smatram da onaj ko se ne bori za svoja prava, niti ih ne zaslužuje, ili onaj ko ne glasa nema pravo više, nema pravo kritizirati. Najžalosnije je to da mladi ljudi ne vole otići na glasanje za lokalne izbore. Lokalni izbori su tamo gdje se život zbiva. Ideš glasati samo zato da bi ovdje imao centar za mlade, da bi ovdje imao dobru diskoteku koja neće biti pod udarom, ne znam, nekakvog kapitala. Ideš glasati zato da bi imao vrtić jednog dana za vlastitu djecu, da imaš dobru zdravstvenu zaštitu, da imaš biciklističke staze, da se imaš gdje parkirati u gradu. Ne, oni naprosto kažu lošu vlast biraju dobri građani koji nedjeljom ostaju kod kuće. I zato će SDP u ovoj kampanji, kao što su i činili i socijaldemokrate po Europi, naglasak je na mladima koji prvi put biraju. Znači, ajmo dati prednost gledatelju nekoga opet na liniji. Halo? Dobro večer. Dobro večer. Ja pitam mladu damu, je li ona možda zaposlena gdje? Ovako, hvala vam puno na ovom pitanju. Ja sam diplomirala, upisala postdiplomski studij na mom fakultetu. Kroz neke godinu dana će najvjerojatnije doći do magisterija, a trenutačno sam zaposlena za svoje građane. Vjerujte mi, svaki dan na terenu pomažem svakome koliko god mogu. Jeste zadovoljni? Mislim da je otišao. Otišao, okej. Ja bih se dovezao na ovoga gospodina gledatelja prije što je bio. Isto tako, da, smatram da lagano, mislim, to su mali pomaci, ali dolazi do osvježenja na hrvatskoj političkoj sceni. Dolaze neki
doduše nisu tako mladi, ali su ipak osvježenja za tu scenu i smatram da približavanjem Europi će jednostavno doći do toga da će se više će biti zastupljeni mladi obrazovani ljudi, ajmo reći u tim nekim 30. godinama. Mislim da su to najbolje godine. Halo? Halo? Dobro večer. Dobro večer, poštovanje. Evo, ja bih pitala ovu vašu mladu damu, prvo što ste vi po struci? Ja sam diplomirana socijalna radnica. Diplomirana socijalna radnica. Evo, gledam u ovo vaše zadnje izlaganje, kada ste pričali, 17 puta ste dotakli kosu. Prvo bih vam savjetovala da nekako malo na govor tijela pripazite, da ne mlatarate nogama, to nema veze sa vašim stranačkim opredjeljenjem, nego vas ja čisto kao, ja nisam vaše struke, ali se bavim sličnim poslom, da ne dirate kosu, ne dirate naočale, naime možda malo eventualno boje promijenite, odnosno bolji ćete dojam ostaviti. A sad magisterij ili ne magisterij, mislim da SDP ima dobar program, sami ste spominjali gospodina Milanovića, pa možda evo da prvo na tome poradite, a onda sve drugo, jer ovo je zaista, vjerujte mi, neukusno za vidjet, a ne znam kako će zaraditi ovaj svoj socijalni posao. Evo, prostite, ili imate vi neki savjet za mene onda? Ja se isto stalno diram po kosu. Vi kopate nokte zadnjih 5 minuta. Je li? Da. Ajde. Pa ne, ja vam se zahvaljujem. Vidim, ne? Dobro. Ja vam se zahvaljujem zato što se kaže da je svaka kritika besplatni konzulting. Apsolutno. Ja svoje roze boje ne bi mijenjala nikada na svijetu zato što smatram da to unosi jednu vedrinu u ovu sivu politiku. To je prvenstveno. Drugo što ja mlataram nogom, da, to je apsolutno problem. To je čak moj privatni problem. Što se tiče kosice, kao i svaka žena, volim se malo dotaknuti, volim pogledati da li je sve u redu. Što se tiče moje struke, nadam se da ću isto tako dobro obavljati kao što i radim politiku zadnje 7 godina. Dobro, evo, jel vi kopate? Dobro, ja doduše nisam bio dotaknut ovom kritikom, ali u redu, mislim, zašto ne uputiti kritiku, na kraju krajeva, tu smo sad da se učimo i ajmo reći poboljšavamo ako to nekom... Jeste li vi kao podmlaci svojih stranaka definirali neke svoje ciljne skupine? Naprimjer, kome se vi u kampanji obraćate? I kao stranka i kao baš podmladak stranke? Jesu li vaši, recimo, glasači poljoprivrednici, jesu li to žene, jesu li to studenti? Pa, s obzirom na HSLS, to je dokazano da naša populacija glasača je više manje ženskog spola i to emancipirane žene, isto tako, ako su globalno gledajući su to više manje visoko obrazovani ljudi, međutim, to pokušavamo promijeniti. Ja se slažem, ja moram te ovako podržati na tu vedrinu boja što si rekla. Ja isto sam vrlo protiv tih nekakvih stalno uštogljenih jednih te istih tih političara, svi, pa i žene u zadnje vrijeme sve izgledaju kao klonovi nekakvi. Meni je baš drago da se u gradskoj skupštini nađe neko s ružičastim naočalama, ali to isto nekad zna, uvijek se može nekako pretjerati se nekad, može doći u jedan drugi ekstrem. Evo recimo u Italiji sjećam se da je Ilona Staller ili Čičolina koja je bila poznata porno zvijezda. Ali ne bi ja htjela u takve usporedbe ići. Ne. Htio se reći da to dakle drugi ekstrem. Dakle, ona je zapravo letjela u parlament talijanski samo zato što je bila tako atraktivna i ljudima zanimljiva. Da li to zapravo... Tako, istina. Znači, da li postoji onda jedna realna opasnost možda u Hrvatskoj da posebno sad kako će se, aj nadajmo se malo ove socijalna situacija popravljati, da dođe do nekakve estradizacije politike, do nekakvih apsurda. Već smo imali prilike vidjeti da čak i u parlamentarnim izborima se toliko personalizira izborna kampanja, da je praktički bitnije, jel sad taj političar ima, ne znam, kućnog ljubimca Rottweilera ili je to Pekinezer ili ovako nešto. Ma već je došlo do estradizacije politike, mislim, apsolutno. A što se tiče nekakvog osebujnog stila, naravno, čim si različit, izdvajaš se iz mase. Po nečemu si zanimljiv, ili negativno ili pozitivno, ali uglavnom ti onda mediji nešto negativno. Ja, na primjer, osobno nisam imala negativnih iskustava sa medijima, baš možda zato što rastem i sa mladim novinarima kojima je zanimljivo, znači, način na koji se ja predstavljam, i nisam imala negativna iskustva. I ne mislim ništa mijenjati zbog nekakvog konformizma. Mislim da sam dovoljno mlada da nekako pritisku socijalnom ne podlegnem.
Halo, imamo još nekog. Dobro večer. Dobro večer. Evo, zovem iz Bjelovara, inače sam pozvani kod Darija, Dubrovka igrali smo zajedno nogomet.